نها بێگومان خەلکێ سووریا بگشتی و di nav da jî xelkê Kurd rahêştin kêşa xwe, kêşa civaka xwe. Doza azadiya xwe kirin, doza mafê xwe kirin, doza welatekî rêveberiyakî ku demokras bê, doza ku rêveberiyakî pir alî têda cî xwe bigirin, rêveberiyakî ku civaka wê nê piştguh kirin, pêkhatiyek ji pêkhatiyê wê resen wek pêkhatiyê Kurd nê piştguh kirin. Ma besta şûreşa Sûrî yan şûreşa Rojavayê Kurdistan ev. Lê mexabin em xelkê vê herêmê û taybetî jî gelê Kurd em tüm li raştî hovayê hovetiya hovan rastîn. Yani ev li dewsa ku em û pêktevayî pêkhatiyên Sûrî em kanibin pirsa xelkê Sûrî bigiştî û pirsa gelê Kurd hindir Sûriyekî demokrata çareser bikin. Em raştî hovetiya dewleta Tirkiye hatin û hezaran pirsgirêk ji destpêka krîza Sûrî da ji me re derxistin ta roja îro. Ji alîkî herêmê me dagir dike, ji alîkî xelkê me sivîl di nava zeviyê wan de dike armanca terora xwe, ji alîkî da li dû şandeyê rêveberiya xwe ser li qadê navnetewî digere dixwaze wan reş bike, ji alîkî da medxêlîsta terorê, ji alîkî da zextê li NATO dike, ji alîkî da li dij koalisyona navnetewî li kêlşûna ku li kêlekê koalisyona navnetewî sekine û di şerê Daeş da cî xwe bigire, piştgiriya Daeş dike li dij bercewendiyê koalisyona navnetewî bercewendiyên xelkê vê herêmê yani. Yani bigiştî dema dawiyê da jî yani Tirkiya hewl da ku careke dî ji nû va tevheviyekî mezin derxê holê û pirsgirêkekî derxê kanibê ku careke dî ji nû va pêlekî koçberiyê di hindir nava vê civakê de xort bike yan bazaran ser herêmekî dîtir bike, herêmekî têxê bin bandora çete yan bin bandora dagirkeriyê. Lê ev derfet Tirkiya netî. Gelek hewaldanê xwe kirin, gelek caran xweşxelkê re daxist Tirkiya û serokê wê Tayyip Erdogan xweşxelkê re gelek daxist, gelek nizm kir, gelek xast bercewendî alînî bibe sereta ku ew alî jê re erê bikin. Lê di encamê da civaka navnetewî rêj bû operasyonekî leşkerî nû li ser axa Sûrî rê nedan Tirkiye. Tirkiye vê ca bi şêwazekî din li dij vê civakê û li dij pêşengê vê civakê, dij şervanê vê civakê, rêveberê vê civakê, ne tenê siyasetmedar û leşkerin, heta dijî sivîlên vê civakê. Şêwazekî nî şêwazê dronan û êrişê ku li ser vê civakê dike û taybetî jî li ser fermandarê Qesedê dike, ew fermandarê hane ku ji 2014 ta roja îro gav bi gav li dû terora Daişê ne û hevalbendê wê ta ku kanibin ne tenê Daeş li ser zemînê paqij bikin, dixwazin çanda Daeş ji nava civakê rakin yani. Ev jî tê xuya dike ku Tirkiya ne ji bercewendiyê wê ye teror di herêma da kiyeme bê. Tirkiya dixwaze her û her ev terora heyî domdar bê yani. Yani çi qasa ev teror di vê herêmê de hebe wê demê werqasa kanê vê rêveberiyê lewaz bike yan vê civakê lewaz bike yan pêlê koçberiyê di nir civakê de xort bike. Tirkiya ti pirsgirêkê wî tune di ger destê xwe têke destê terorî. Ev çanda Osmanliye, çanda şofîniyê Tirk e, ev çanda ku nikane vîna xelkê Kurd di mafê wan de bipecirin. Ev yani xelkê Kurd vê yekê temenê vê yekê didikî. Xelkê Kurd di seranserî dîrokê da yani li hember Tirkiye di hindir pevçûnekî de, di hindir şerrekî de yani Kurd di dîroka xwe da aştî xwazin yani. Lê car car ne rakirina çekan li wan ferd bîye. Ew jî careke din kê hîştiye rejîmekî dîktatorî, rejîmekî ku bi tundî nikane peyva Kurd bipejirîne. Ew wê demê li vê dekê jî statuya katê avakirine, ev statu bala cîhanê bikişîne û şervanê Kurd bala cîhanê bikişînin yepece taybetî yani cîhan gelekî ket bin bandora têkoşîna yepece ya yepegê. Tirkiye dixwaze ev yek dibe tune bê yani. Bira ev yek tune bê, bira Daeş li bir bê, bira Cebheta Nusra li bir bê yani. Aniha roja îro meselen di binê re li herêmê ku Tirkiye tê de teror li wir. Aniha bi deh caran
فرماندار داعش هری مزن ده هرمین داگرکریه که دبن سیوانا و سرواریا ارتشا ترکیه ده کلسیان نتوی کسین داعشی ده هندر هرم ترکیه ده هندر هرمین داگرکری ده دکه آرمانجا خوا جبو چه اول تنه لگل ترکیه نه اف ترکیه آرمانجا وانا که وست توی هی لواز بکه تا که ده پیش روژا سوری دا ام لسر مسار دیالوگ ام لواز بن گاوت خورد بی ریوبرت خورد بی یکنین تا خورد بن آبوریا تا خورد بی هرمات الهبه پیکاتی ویل هبن خلک به هرمت تف به یک هلوستی دا که سر مسار دیالوگ یا چهار سریا پرسا سوری و دمه و قلب بگه مافه خواه ترکیه جی هول داده که نگینه ویه که وی ولاتی تف رادستی رژیمه بکه و اولات برنگ بره بهره به کولاتک و جبر جوه و بونه دموکراسی ترکی ترسه یعنی هیرو روجا ایرو عراق پیکاتی بگن مافه خواه و سوریا پیکاتی بگن مافه خواه و روجا ایرو سرهلدارا یا بگل مل ایران او جگه بگه مافه خواه و دمه ترکیه مجبور دبه که پرسا کردی و پرسا کی دیروکی هندر ترکیه دا چار سر بکی اف رنگی که ترکیه خوارنزی کید هندر دا وقاسا گرتین یعنی بری سه روزان 12 روزنامه‌وان گرتن یعنی برز اوجانان بو 24 سال حبسه ده برز سرحدین دمرتاش بدهان و ده هزاران کسی سیاست مدار و اکادمی ناز و روزنامه‌وان و رونق بیر ترکیه خستن زندانه یعنی ترکیه زندانه هندر ترکیه کری زندانه که تنه لگور پیوان ترکیه پیوان اردوغانه تلگور اردوغان مجول ببی تپرس کردن بس در وقت مجول ببی یان تبه کشتن بدست هزین تاری یان جوته تکه زندانه تنه ناو یعنی تیره ناکه روجا ایرو مثلا دل باشوری کردستان منیر تی بنیره که ترکیه همو هولدان خود که یعنی و روجه دادگاه که العراق دست بید که دبیجن وقتی موسل دکه دست داعشه تنه سفیر عراق ترکیه لموسل دمینه و رولا هری مزن یا حکومت عراق او سفیر ترکیه دلیزه بکیرا چاوا ابدیک شده به همه هنگی داعش یعنی چاوا ت سفیر ترکیه لموسلی موسل دکه بندسی داعش حکومت عراق گیجه داره سفیر ترکیه 4 سالان دویره می دمینه او چت کر لور او تنسیق کر او داعشی هاتن سرمداد هاتن و سفارت ترکیه لموسلی دا افکار کر او داعشی که بسر شنگال هاتن سفارت ترکیه و کویت که کارت کرد ترکیه دبی کرد مزانه بنی یعنی ترکیه وقت جبو ما دجمنه کی دیروکیه دجمنه کی د سرانسری دیروکا خدا بدل خانیان دوباره در کتن انجام چو شورش سعید حسن نوری باشا سید رضا اف شورش گیش کی تک چون و اف خلق سری راکل هم برچبو چیروک نه چیروکا پککه روجا نویه بس ام نابینن ترکیش سردما پکه دا دجمنه می یعنی ترکی دبینه انو پرسکریکا کردی و ترور دا گریده خازه ترورش پکه دا گریده و کردان گی بکه ترور وقت چاوا بری چند روزان هفجینا اندامه کی برلمان را دبیجه زاروکین پکه پرن ونج زاروکان پر بکن یعنی زاروک پکه تننه یعنی پکه بزاروكه يعني ما بس داوي كردن او دبنا حرب كردك بككه يعني وافجي بككه تخيل دستات تروري فكرد جي تروره كردان جيش كده بكوجه اف يعني اف چان برسكريكي كي جديه يعني دبي كرد ما ام ويا كي ناس بكن يعني او بهانه تركي دبيجه ايرشي باشور دكه بالنافي بهانه بككه الفرا وايرشي روجاوات كي بككه الفرا جروك نأبه کل وربه مادام کردکی درست به نه کردکی چاک به وقت ترکی دیبیجن ترکیش کرد چاک پر حزد که کرد آنها کو ترکی ناولد که کرد باش بس کردک لگور ترکیه کرد نه باش کرد کلام بر ترکی دسکنه امجد دبنگه دا او ترکی کرد دبی نه باش او جبو ما باش و راهشته که شام ترکیش بو به که دبی نه باشه او یک دبی خلق ملوه که آقدار به امجاره که دیجنو وگر مجاره یعنی هندر روجاوا دا بگشتی یعنی ام دهندر و ایشه دانه کرد که تاوی ویجی کورسن رو طول بدره اوج 2015 و پشگیریا برخدانا کوبانه کرد و انجام دا گیها باغوزه و ترور دهره مدا وک برنگ فرمی نیشت
لی شانه رازایی هینای ترور داعش بردوامن دبی کلسیون نام توی لهامبر و یکی تایبتی نبیدن بی لهامبر زخت ترکی که و ترکی نبود زیر که ترکی لپیش چاوی وان در درون خورال عزمانان و کل سر چاپمنی خواجی را دگینه به من اویاکر یعنی و بدنگی آوان یعنی دبی او زانبن هف پیمان نام نتوی بدنگی آوان ضرور که مد کجه بدنگی آوان خوش کبرای مد کجه بدنگی آوان پیشنگ ویج واقع کجه بدنگی آوان اف کسین کت قناغ با 7 سالان دا 8 سالان دا دانه دو ترور داعشه و هر گورستان کاته چکرنه هر حریم کی دا او قشهید تده افجبو تن جهان آرام بکن یعنی قابت پرسا ترور پشتا داعش کی تنه پرسا روجاوات کی تپرسا گفه کی سر جهان بگشتی دی کی یعنی دویا کی دا جی هیویا مهجره ج دویا روجا ایرو ام دهندر یکی مجدار دا جهان بکن یکی مجدار دا دبی او خلق کداکت کلانان جواکا روج آوایی جبو پشکیریا وی برخودانی بکن پشکیریا وی خلقی بکن دبی اف جواک زانه به هینا اف خلق جالی ترکیه دا تی آرماج کرن هینا اف خلق لبندا مافی خواه هینا اف خلق دخازب اف ستاتوی هاتی چه کرن دام پیدانک و ناسینک به ستاتوی به دبی او جواک را نازه دبی او جواک كان به زخته که هم لکولسیان نام توی بکنج بر کولسیان توید بنگه دا واجبا کان حکومت واجبا کان بکتن و عالی که دا کان بن زخته الحکومت خواب کن لپیش الترورا که دولت ترکیه لسر و جواکه بکارتینه و تروره راوستینن اف جواک ارککی سر ملیوانه یعنی اف جواکه و یکی مجدارا 1014 و دکتن کولانن و پشگیریا هزکی شرکر هزکی دوزا آزادی که دوزا جهان کی به ترور دکه برو لپیش هزکی تندره وقت داعش سکنی بو و پشگیریا وانکر دبه او جواکا زانه هینا داعش بردوام دکه و هینا سرکش داعش ریوبر داعش اردوغان جی هینا لپی داعش هینا دخازه داعش گاف بگاف جنوب داعش وجینه و میناکا ویجی دبه او زانبن روجا ایرو در باسبونا جبهه نصر شریف عفرینی اجنوبا بر چاوا موسل کربون ناوندکی بایتختکی د عراق دا جبو داعش بریوا ببهره چاوا رقا کربون بایتختکی جبو داعش بریوا برشو آنها جنوب ترکی دخوازه عفرینه بکه بایتختا جبهه نصر و یا داعش و تمامی هزه تندرو بین العفرینه کون بکه و تاک ویجا دریا وان رشل بکه جي انجام تركي يعني اف روش العفرنه رود ده اف جي انجام لهفكرنا جيفين اسيتاناي جي انجام كو بيكاني خالي اسيتاناي د برسكريك عفرنه ده هر اليكي يعني قشكي نوك هبن هر اليكي كل سنه نتوي برنجكي الروشه دنير رجيم ايران سوريا وروسيا برنجكي ليد نير تركيا برنجكي ليد نير تركيا انها بشتي كو تركيا دي حكومة دمكي وارتشان اجتماعية قاشو او نافليد كان وائتلاف السوري دي اف دولتان دي خوش برفان دا اليك نما بشكري عوان دكن ونما فانا كانن دي السر زمين شرجي بكن ودي اف بشكي مزن جوان دي برفا تشوك كاسايات تشوك برفا كتك بلستات تروريدشون خاصة في جاري برنجكي دن بكن داعش درباسي في هريمه بكن وفا جبهة نصر درباسي في هريمه بكن واف شتما شتاي حمزات وعمشات ومراد واف كتيبيه دي بنجهدا تركمانينا درباسي هندروي بكن واف دبن نافي حكومة الانقاذ دا يا جبهة نصر براي نصر دا براي بهري تركيا جبو دانستان دنيا خو بريجيما سوري را والهفكني بريجيما سوري را مجبور وياكيه وسوريا جي وياكي
دخوازه اف یک بسر ببه ترکیه دخوازه بلگایا کو اپوزیسیون ترکیه هزا مخالفت ترکیه سر کار دکی بلگایا کوچبران بلگایا تپشگیریا هزا تندرو دکی بلگایا کوت دیجیتال رژیم سوری دکی دخوازه و بلگایا هجبراتن داش دست که بگره دست هزا مخالفت خو بگره دخوازه بیجه آوا من افرو شال سر کر آوا من دست خو کر دست رژیمه رژیم جد دخوازه خوش اپوزیسیون هاتی اره کرن جه عالی هزی نمونتایی و تارادایی که خوشوه خلاص که اپوزیسیون اکتنه تندرو لسر زمینه بیلنه یعنی گاوه تدویجی ائتلاف سوری یا تدویجی حکومت دمکی یا تدویجی ارتش اجتماعی جبو ما وگل کرد وکری وبره خسر یا با کروجات سوریا روزا مدگو اف بگشتی تندرون لی جوا که نمونتایی نوک مدلید نیری دیدیتم که هزی اجتماعی نه آنها سوریا و ایران و ترکیه سوریا و ایران و روسیا خوا د بنگه دا ج اف هزا کو فرمیتی که خوا تاراده که هبو لجم هزنی خواجه خلاص کرد تنه هزک تندرو یا برای نصر لسر زمینه ما اف جید پیشرو جدا حسان دبه که سوریا ادی جد لبه دست بکه و هیدی سر قناغان جد لبه داره ند عفرین راه عفرینه نه جد لبه بر عفرینه به یعنی پلان کی ترکیه کوچاوا کانبن ج اف جی پلان جی هندر جوینی اسیتانا درد که کوچاوا کانبن جد لبه دست بکن حتی بگن چمه فرات لی روشا گرس پیو سرکانی روشه کی جدای یعنی روجا ایرو و نگن ایوه برای دست را نکانه درک بگه ورج بلد به ترکی دسر زمین آخر در باز که و او یکشی نکان به یعنی کورسیان نوتو هلوست خال همبر و نخورد بو يعني تبيد حسي الهفكر نكي نابنا تويبو در باز بونا داعش تا حرك دبينات بيشارو جدا داعش به و بيتر جبوي روابونا قالك تشتان هبه قاوا بخازم بيك بينن ده انجام دا يعني يكو زيانه دبينه خلق سوريا يعني برای ديموغرافيا هريما عفرين هات بگوهرتن بسازیا و هینا سرنگان ما بو آبوریا و هات برو خواندن خلقی و هات بکوچ برکردن آنها داعش و جبهت نصراجی برای نصراجی و چاندا عفرینه تک ببی و تنه چاندا رشد عفرینه بیلنه و جواکش هم بخه او چشته که گروپین چتاین بریوی لور بون وان گیکرن یک نکامو چاندوی خلکی بگوهرتانا آنها برای نصراجی و چانده بگوهره یعنی ما بس ترکی اوکانه به حتی داوی زیانه بگینه وی خلکی د سردما که عفرین ها داگر کرن بر پرسیار ترکی در باسی عفرینه ببو جی گروپه که خراج جوینک چکر دبیجه کرد وک اسفنجینه اسفنج زمان شهر ناسكر وك اسفنجينا تتشقى بقفشي تيجي درخيه ودبيت برا نادي كينغا بلدي وك بري بي اف سياسه دبنجهدا للسر خلق ميل عفرنيه تي مشاند واجي مخابن يعني وين روجاكم كار عربي جوينك خل الجزائر هبو هل وستكي البيغمبر ايراني وهمبر تركي قرتن ليه هل وستكي شرموك بو يعني كوم كار عربي لوتكين عربي كوتين قريضان الهمبر دس ورداني دولتا تركيا لسر سروريا سوريا الهمبر دس ورداني تركيا لسر سروريا عراقي تركيا قشتي ادي تشكي كيماوي بالسر قريلا دندر آقا کوکته گریدان به باشوری کردستان دا یا به عراق دا لسر آخیب کارتینه کم کار عربی دنگه عراق به دنگه هریم کردستان به دنگه یعنی اف به دنگی آوانا جی مخابن يعني جاره كدين كرد وقت كردك هيرو جارنا ام دبيجن دبي يعني استاتويا كردي الملكي تشي دبي بشجير الملكي تر دبي يعني ايش ما يك دوزا ما يك نخشة امسار كاردكن يك دبي ام لبيها ليه مخابن يعني تشتي روجا ايرو حكومات هريم بتابعتي بارتي ديمقراطي كردستاني تنكاني بي تركيا بسكني اوج تبرسكريكتن دبيني تنا قاندي بباري اوجي تبرسكريكتن قلبه كده بس تتنه ببي الي كار او برسكريك تتنه ببي ريفابرج بوي او برسكريكا تتنه خكر بكي تبرسكريكتن ابو تركيا حكومه هريم كانه دوزا حكومه العراق بخاطر دوزا
کمیته قد خیرنا چکان هنه و دکانن دو زوان بکی برای ورم چاوی خوب شوپینن یعنی چما تگرتن یعنی چما برای تب بچکی کیماوی تگرتن و قاشو تجدی بیجی از نره 4 میلیون کردم از ریبازا برزانیمه از ریبازا نتویمه از خودی 40 میلیون کردم در البجارتنی رفورام دامده تدبیجی چقاس دراوی ته تدبیجی دراوی من 4 میلیون کرده اگلو ما في حفده مروی واتی کشتن نجو 40 میلیون کردی بون ما قالوا اف خلق فينا جواكا كيف تمامي تب بيكرن ما بنشل مليون كردي بون يعني اف دروتيه من راستيك جي هالوسطه يعني وما خابن يعني دما داويدا جي مروف بيد حسيه كتين اجتماعي كردستان جي يعني او جي هنكي دبي كذا لواس كتي انطار داك كتي بن باندورا بارتي كردستاني يعني د انجام هذا تبيد حسي ام كرد الباشوري كردستان نه وقت خواستن اما خلق روجابا و پارتی دموکراتی کردی سوری ام لید نیرن چشتی که سر ملی وان دبیج ویا که مستربا سر ملی حکومت هرم دبی خودی خلق خود در کتال کدر که دبی مخابن اوجی جارن سر خوا نتنج دجمرات دتوینه نه تنه جارن دبی ریوبر جبو آرمانجیوی جرا بک بینه دهندر باشوری کردستان نه چاوا بیه نه دبنگه دا ترکیه دخازه عثمانه که نو اردوغان جوه کرده کرد که عثمانه نو وگرینه و یانجی میثاق ملی جب که لی جهان بگشتی ولو بیه یک جه ترکی نما ادی او رنگ نو کو پیشر دکن نه رنگ کو ولاتک الا دبه بچکی خود در باس ولاتی کی داگر وکی نه ها چند داگر کری هاتی گهرتنه یعنی ها تنج بو ابوریا ولاتی کی تخی بن سروریا خو و سیاست ولاتی کی تخی بن ستر بن سروریا خو جارنا حوجنا کی تلوربی تنه د سلادره و هرمه تدخی بن باندورا خو چشت تدخازی وقت دبه بکتل وربی آنها ترکیه چشت کد خازه دبنگه دا هریم کردستان نه هریم کی سر بخوی و نه هریم کی گریدای لگور شرط و مرج فدرالیتی هریم کردستان هریم کی داگر کریه جالی ترکیه دا لی شواز روجا ایرو ویرنگی بوده رنگ شر روجا ایرو اوه يعني دولة كندا وعربي داغر كرنا جالي امريكا دا براستي هكا يعني حر دولة سوريا داغر كريا جالي روسيا دا يعني بيكو كوكا يعني حوجناك نتنه تركي الوربي حوجناك بفيرنجي رنگ سياسات جهان هاتي غراندنا رنگ داغر كري هاتي غراندنا روجا ايروت سروريا خو سر هريمه كي بيتر وربي روجا ايرو ام بنيرن لتكلي بارتي نقادي كردستاني لروشا عراقي لرنگ کو ترکیه پی دستوردان خود که رنگ کو ایران پی دستوردان خود سرور باشور دکه تناست کی کو باشور نه آزاده لالی کی دن یعنی افجی بلکی برجگو کنکار عربی لوتکن عربی کو تن شکرن تن گریدان مخابن يعني برسكريكي عرباج قالك دولتي عربي جنال هفن قالك برسكريكي وان هنا دفايا كذا ناخذ يرولن يعني افهيرو اخو سوري روجاوي كردستان ام دوزا بارچه بناك ام دين روجاوي كردستان هاتي گريدان بسروريا دولت سوري و دولت سوري جي عرب دبيجن گريداي بكونكار عربي حكومة عراق نافون داجي باشوري كردستان ده هندر فدراليات دانا لي حكومة عربي عراقي بجشتي قريداي بكونكار عربي واللي تكي وانتن قريدن لي ما خابن يعني او جي عرب جي وكما كردان او جي كي جهف كتنا نكانن ببن خدي الرول نكانن يعني نهاك قراست عرب لهبن عرب دبي خدي الرول بن يعني دبي تركيا جي وايران جي جواهر مانا به بخشاندن گله واهر مانا بخوابیلنی یعنی گاوی گله واهر مانا بمینه بخواهش و سر خدا کانه بله بکن پرسکریک دستوردانی عالیین که دکون آلوزیا که او دستوردانا آلوزی کرد کن لدوشا کویسان بکن آنها برای اف دولت نلور بن برای دولت نلور بن چاو ما باکور و جراتی سوریا به تمامی پیکات وزارت گاوت پسا سوریا کی پسا پیکاتیان دکی تگید هریم مداد بینی
باش بابرا جیان دکن ریو بریا کاتی چه کرنه استاتوی کاتی چه کرنه تمامی پیکاته این کد هندر سوریا دا گشتی ده هنه او در روجاوا ده هنه ده ویرمه ده هنه ده باکروجاتی سوریا ده هنه لکیلا کهون بابرا ریو بریا استاتوی کاوا کرنه و جیانا جواک و خبره باز بنو بروانا وی خلقید کن پارستانا وی آخید کن مثل راستا سوری جولو لحب بکره و پرسکره که من ندمان اینا دسته ده کلسان نفتوی دست خال آلیکی و روسیا آلیکی و ایران آلیکی و ترکیه آلیکی و قطر آلیکی و دولت کنداوا عربی آلیکی و مصر آلیکی و یعنی سوریا بیا قادک فکریه ها جهر دسته کدریجی ببی اف پرسکریک اف نهیلن ویجا کو جواک پرسکریک خوشار سرک دخازن توم وینا ویجواکه دست بگرن را دست آلی کی بکن که او آلی جی ند خدمت جواک داره خدمت وان داره ده خدمت برجوندی وان داره اب سیاست تایبتی روجرات نوین تب کار آنی جی آلی جواک نمی‌دید اب سیاستی که بقریجه سیاستی که کد خازن ند سلادرک آوا ببه جواک ول جواک وگره جواک پیوان سیاست وی به جواک رنگ سیاست هندر وی ولاتی داره به نه لترسی جواک او دبینن یین کو پشگیری او کری او کری دستلادار وی بک دیکتاتورک و پیو بسکنه دبه هجاره چبه لترسی جواک خو ابوریا وی ولاتی جی بسال جی درخینن و جواکه برچید کن خواجی دولمند کن اول دولت ببیننگی دست خود رجس کن ما خابن یعنی جواک عربی جنال هوا نکانه دوی کدا ببه خودی رول حکومت عراق جی حکومت کی هینا لسرنگی خانه سکنیه حکومت عراق هینا نکانه حکومت خواهوا بکه هینا لپیش دست وانا هین کمینا حکومت نو هین تمام نبیه یعنی حکومت عراق هل وسط خوش یهرم کردستان باشتر حکومت عراق بیجم لپشتی کنها پشتی سرک کمار درکت و سرک حکومت جبو حکومت خوانی لدار بخی ادبیجم ویل پیش هم پیش ترکیه جی هم پیش ایران جی دستوردار وان سر عراق سر باشوری کردستان و ببی خودی هلوسته گانه به و دمه ادی باندور لکمکار عربی بکی باندور کمکار عربی که اولوتی که تنگریدان که هلوست بجبر چه جبر دبنگه دا سوریا نونر خود کمکار عربی داتنه در باسی لوتکا ناکن و عراق شی هنکی حکومت خود دم داوود سال که بردادا نلحب بو یعنی پرسکری که خواه بون او هجاره یعنی دوزا سوریا و عراق در بخورتی در باسی هندر جوینین لوتکین عربان نابن یعنی نتنه دبی عربان یعنی هیویا مکو حتی دولت لوتکی اسلامی کتن گریدانی که اردوغان خود که یک ج پیشنگی والو تکانا دبیج اردوغان یعنی لپیش ترور اردوغان بسکن که اردوغان اسلامش خراب شقرجه خراب کارتینی اردوغان دوری چاندا اسلامه تنکانی بچکی کیماوی لجیانا مرو دست بکری اردوغان اوه دبی لوتکی عربان جی و لوتکی اسلام تایبتی جی که اردوغان یک پیشنگی وان روجا ایرو پیشنگی اسلام خود بینه دبی پیشه بسکنن انو اف لدوری چاندا اسلامیه اف مرو وکی دیکتاتور خون مجه جیان خلقی به چکی کیماوی دست بکری اد بیجم تا راده که پیکاتین هریم بگشتی لهون یعنی پر کسان هولا که شرک نافخویج نابرا پیکاتیان درخن لی به سیاست راست و درست به شوازه که گلی که گنجه و ریوبر خسر دموکراتیک او یک بشگوه کرد تنه رنگه که براتی داخست هوله و گل روجا ایرو در ناو دا جیاند کی لی وک رول پرسکری که ایریشین سر و هرمه دبی هر پیکاته اکش پیکاته این سوری خودی رول بی دبی امتزانه بین یعنی گاوه ایری شکل سرنه چه دبی او بخواه او ایریش دبی سر کوبانه یعنی وقتی یک سر کوبانه چه به سر سرنه یعنی یک سرقه چه به و سر حسکه یعنی دبی ام لما نکن پرسکری که گای سپی و گای سور و گای رش نه دبی ام دبی که ده هشار بین یعنی روجا ایرو آرمانج گرتنا ترکان جیانا وی خلکید که آرمانج و جیانا وی خلکیج دست لگره و خازه پروژه وی خلکید تنه به و تنه سیستمک دیکتاتور جنوبا بگره سرسری وی جواکه
دبی جواک زانه به جواک گشتی زیانه ببینن جبو گشتی زیانه نبینن جبو اینکی نناوندیاک دهندر وی ولاتی دا آوا ببه دبی هر پیکاتک پیکاتیان کانه به بیتر دناب جواک و خدا تکوشینه بکی هایداریا که چیه بکی هشاریا که چیه بکی سیاستا که تکه پیش روژا و جواکی لسر و اری بکی یا که دجاتی جواکی دده پیش و پشگوه بکی لپیش چاند داگر کریه دبی به یک الوست ام بسکنن نه تنه دهندر سلودان دا ام بیلن نه دبی دواری پراتیکه دا ام پیک بینن یعنی روژا ایرو دجمنه که وقت دولت ترکیه آخا مداگرد که و جیان وی خلکی اجدست گره دبی سکنه که خورد لپیش و اکید چه به یک الوست ام وقت خلکی سوری وقت جواکا سوری یا کدوا هریمان دا جیان دکن یا هریما که ترکیه خوازه جنو واجی هرمی داگر بکه دبی ام خودی الوست بن که ام جاره کدین ام ببلات ندین بیتر مستر ام نین سرخوا سر جواکا خوا و ام خورد بن تا که ام کانه بن د پیشروجا ولات سوری دا ام خودی پار